prioritizing the interests of oil corporation. Abantu aba bakwasire papura ebahandikireho obutumwa bwo kwetombwitwa kwabo mu rujungu bahika kote nkure ya Hoima bebembirwe mu Fred Mwesige. Unresolved land dispute. Several families have ongoing land ownership dispute that should have been resolved before the eviction order. Deny of justice. The swift court ruling delivered within 4 days and after one hearing raises serious concern about the procedural fairness that require effective judicial redeem. Abantu bamwe harya amataka gaabo garukuza kukorerwamo imirimo yo kutimba amajuta okurugo mu district ya Hoima na Burisa abari kugira ngo umwaka gw'2014 bakazo mu koti okuhakanisa insharamu ya sente z'enshumbushano konka ngo koti kanga kubahereza encwamo cyumjango gutwira mu koti kurwe 2013 14 paka hati myaka 10 tubaka guhurraga twabe turyaho 2023 bafayiringa umushango atone jeno ya kufayiringa habwa Uganda umushango ukatware biro binagu byonka baguhurira baherezana order yo kugira ngo abantu abo babiho mu itaka atayiturugambira binjya babantu mukureba na family zabo bari ahabunkenke abo kugira ngo government already yabahire papura byo kugira ngo neja kora eviction mbiro 10 ingambira bikaca no kwa Rose katusabe okuruga omuri Burisa nagira ngo itaka rye neryo kupangisa bitunga government nenda kurutwara kifuba yange bakahakana sente nyobe yayitikala kupangisa abo bakwanga kupangisa babarekera batwale barwa yange kupangisa batwale ndwandi kapwa ruhanga nwa aja kundolera mwigo hakati kutwara hikaza 20 usapoze kufuna milioni hainga 5 rukaga bakoze milioni 10 zipata nekiziku yamba andi kuona nanga kusema kwa endi museri nkula mana sendika gena kwerwaro tinkudia tinwa mlingo mkundu muona mali muntu nete hemba mlingo gogo ngondi muona gogo mali mumba nana ko yati kananga mbaula nakusoma kuona ngera muntu ntane tele yange so nizo chongezi bari tomkote bakuchalenginga ibintu kebe kugira ngo maze mu remishango yitu twichirizane mutakareka prioritizing ya government ninga kujerezo mu cyo kubanza kandi hari emishango mazire myaka 10 kurenga mu kote enjenderwaho ya Uganda omunjingo ya 2006 agaceka ka 2B nakahereza government obushoborozi okutwara itaka ry'omuntu kifuba yabe ryakora project ya mani dere sente z'enshumbushano ezita aha account ya koti amakuru agagasha kwa Ambrose nwagaba katoto.